Dobrodošli. U svetu koji nas često poziva da žurimo, danas biramo nešto drugačije. Nekoliko minuta za disanje, pokret i povezivanje sa sobom. Bez obzira u koje doba dana vežbate, dozvolite sebi da na trenutak ostavite sve po strani i jednostavno budete ovdje. Neka ovaj prostor bude mjesto na kome se vraćate sebi. Hajde da zajedno započnemo. Sednite na pete u položaj dijamanta. Polako podvijte nožne prste i sednite na njih. Udahnite duboko i izdahnite. Pređite u čučanj na celim stopalima. Ispružite ruke ispred sebe i pronađite stabilnost. Sa udahom se polako podignite. Ruke podižemo iznad glave. Sa izdahom se vraćamo nazad u čučanj. Udah, stojimo uspravno. Izdah, pregib napred. Šake na pod ili uhvatite članke. Glava ka kolenima. Pogled napred. Glava ka kolenima. Pa nazad u čučanj. Udah gore. Izdah, pregib iz bokova. Šake iza stopala, glava ka kolenima. Vraćamo se u čučanj. Ponovo gore, otvaramo grudni koš, ruke blago nazad i dlanovi ka podu. Čučanj, balans sa rukama. Ponovo gore. Pregib iz bokova. Glava ka kolenima. Pa polako čučanj. Zadnji put. Udah. Vraćamo se u stojeći položaj. Savijanje iz bokova. Čučanj. Ponovo uspravno. Razdvojite stopala u širinu ramena, opustite ramena. Tadasana. Sada malo oslobađamo kičmu. Lagano se rotiramo iz struka levo i desno. Ruke prate pokret. Samo opušteno dišemo i polako se vraćamo u centar. Stopala ostaju u širini prostirke. Leva ruka gore, udah. Izdah u stranu, desna ruka niz nogu. Vraćamo se u centar i ponavljamo. Osjećamo istezanje bočne strane tela i struka. Udah u centar, izdah u stranu. Spuštamo levu ruku i podižemo desnu. Udah, izdah, leva ruka klizi niz nogu.
pogled gore, leđa ostaju ravna. Ponavljamo i dišemo u deo koji najviše osjećamo. Baš je lepo što ste odvojili ovaj trenutak za sebe. Samo nastavite tako. Pravimo veći raskorak. Levo stopalo napred, ruke u visini ramena. Izdah, ulazimo u trikonasanu, pogled dole. Telo ostaje u jednoj ravni. Vraćamo se gore, spuštamo ruke i ponavljamo. Udah, ruke gore. Izdah, ulazimo u položaj. Udah u centar. Izdah, spuštamo ruke. Ponovimo još jednom. Menjamo stranu i ponavljamo 3 puta u svom ritmu. Osjećamo rad dubokih mišića stomaka i leđa. Sada idemo u sljedeću vežbu. Stojimo uspravno, dlanove spajamo iza leđa. Sa izdahom se savijamo iz kukova u pretklon. Noge su aktivne i ispružene. Idemo gore, po potrebi blago savijte kolena. Sa udahom se vraćamo gore. Sa izdahom ulazimo u položaj. Vraćamo trup gore. Menjamo stranu, desna noga je napred. Dlanovi iza leđa. Izdah, pregib iz kukova, leđa ravna, pogled ka podu. Udah, centar. Izdah u položaj. Osjećamo zadnju ložu i listove. Udah, vraćamo se gore. Još jednom u položaj. Vraćamo se gore, opustite ruke i zastanite polako u tadasani, položaju planine. Leva noga nazad u iskorak, zadnje koleno dole. Desno koleno iznad pete, lakat na koleno, dlan od dlan. Rotacija iz struka. Za dublje istezanje podižemo zadnje koleno. Izlazimo iz položaja i ulazimo u psa koji gleda dole.
Lijeva noga naprijed, desna koleno na pod. Desni lakat na lijevu natkolenicu, dlanovi spojeni. Samo ostanite stabilni i dišite. Pas koji gleda dole, bokovi visoko, leđa dugačka i ravna. Vraćamo se i sedamo na pete u položaj dijamanta. Ruke naprijed, polako spuštamo trup na pod. Sa izdahom ulazimo u položaj deteta. Ponavljamo. Izdah nazad. Udah i izdah dole. Nastavite još par puta. Opustite leđa u položaju deteta. Uzdignemo trup i sedimo u položaju dijamanta. Završna vežba sa obe ruke u desnu pa u lijevu stranu. Ponavljamo par puta. I završavamo u položaju dijamanta. Hvala vam na današnjem druženju. Želim vam divan dan.